Izdavačka kuća Mladinska knjiga priredila je veliku radost za svoje čitaoce pre 10 dana, podelivši vredne nagrade u okviru svoje završene nagradne igre. 1. februara počela je i nova nagradna igra. Mladinska knjiga vas poziva da čitate njena izdanja, a ovoga puta vam predstavljamo jednu sasvim novu knjigu u izdanju Mladinske knjige. Mladinska knjiga je izdavačko preduzeće sa tradicijom dugom 66 godina. Od 1945. godine, od kada je osnovana u Ljubljani, Mladinska knjiga je izrasla u najveće izdavačko preduzeće u jugoistočnoj Evropi. Sa prometom od 150 miliona evra godišnje, Mladinska knjiga spada u red najvećih evropskih izdavača. Od 2002. godine Mladinska knjiga je otvorila predstavništvo u Srbiji. Preduzeće Mladinska knjiga Beograd do sada je objavilo više od 500 izdanja, od kojih su najpoznatija enciklopedijsko izdanja i priručnici vrhunskog svetskog kvaliteta. Ono što bih možda izdvojio posebno, to je edicija koja je našim čitaocima dobro poznata, edicija ilustrovanih enciklopedija koje radimo u saradnji sa izdavačkom kućom Dorling Kindersley. To su enciklopedije pod naslovom Čovek, životinje, vasiona, zemlja. Tako da, čast mi je što mogu da predstavim naše novo izdanje iz ove serije pod naslovom Nauka. U januaru mesecu 2011. godine započeli smo prodaju ove fantastične enciklopedije u pretplati. Naši čitaoci su već navikli na ovakav način prodaje, to je najpovoljniji način prodaje ovako luksuznih izdanja. Ova izdanja odlikuju se izuzetnim tekstom, velikim brojem vrhunskih fotografija i zbog svog načina prikazivanja tema i edukativnosti, ova izdanja su pogodna kako za odrasle, tako i za decu. Pored vrhunskih svetskih enciklopedija i priručnika, Mladinska knjiga objavljuje izdanja domaćih autora. Mi smo izuzetno ponosni na izdanje koje smo objavili u avgustu mesecu prošle godine, a to je fantastična knjiga Čudesna Srbija. Autor ove knjige je gospodin Dragan Bosnić, novinar i putopisac. Ovo je knjiga u kojoj je predstavljeno 100 najlepših lokacija u Srbiji, preko više od 600 fotografija izuzetnog kvaliteta sa fantastičnim tekstovima u kojima je na najlepši način prikazana duša samih tih lokacija. Knjiga je izuzetno luksuzno opremljena sa više od 600 fantastičnih fotografija i sa tekstom koji na fantastičan način dočarava upravo dušu samih tih lokacija, ono što je najlepše na tim divnim mestima. Pored enciklopedijskih izdanja, predstavit ću još jedno izdanje koje je upravo izašlo, a to je beskrajno šarmantna i duhovita knjiga pod naslovom Ne znam šta mi bi. Autor je Aleksandar Milajić, a ilustratorka Bojana Dimitrovski je na fantastičan način opremila ovu knjigu. Tema knjige su čudna bića o kojima stalno govorimo, koji su deo našeg rečnika, koji se nalaze svuda oko nas i u nama. Ja želim samo da kažem ljudima da uživaju i u naredne godine u izdanjima Mladinske knjige i da kažem jedan slogan koji prati ovakvu našu nagradnu igru, a to je čitanje se isplati.